Hello muntina namite hozo si lim na kahin nei ke ron chule tuni khu turbur ni sim gup sang ni le som ni le kuma dingin jong thusu chum ho phun do na nei ke taw hiti German road a hilo le Tiger road ki sim National Green Tribunal NGTN akhana chunga KUKI Alliance for Nampi Awakening Movement kanamin UN body hole foreign government pham ho hinga lekha thotna anei chu Meite Heritage Welfare Foundation MHWF in Prime Minister Narendra Modi hinga somna anein KUKI arm group ho to suspension of operation SO kinup tu na kinei hi velvet nom hantin nge na aneuwi MHWF in memorandum appeal na chun hitabonga India gamsunga judicial body kharit thupi na anei kanamin foreign government le UN ho hinga apolut hin India sovereignty India constitution authority le kosi judicial institution ho asu chawiyati hitabonga kanam le chin KUKI ju kiloi khom na chum hon foreign government le international organization ho hinga lekha thot ho anei jingo hi phatia akivet chilna digin MHWF chun Prime Minister Modi hinga chun nge na anei na hi Manipur boina sunga chun chin KUKI ju kiloi khom na chum hon driver mindi lo ho mangchain sinei langnei zodu thang mangchain United Nations United States Israel chule adang dang ho koma panpina a hol veati MHWF chun asei bena chun chin KUKI ju kiloi khom na ho hin KUKI land jo land chule jogam gamtum ho kisim do na dinga Langphunga phundo na anei jingo hetai heji Manipur territorial integrity le India sovereignty ki chona hiati Manipur le India territorial integrity ven na ding agami ho bit na dinga Prime Minister Modi in Manipur boina asul hab na dingin nge na jong anei na hi he thading khachu National Green Tribunal NGT in German road a hilo le Tiger road tia ki he lampi ki sim akhana chungchanga hi kanam hin UN Environment Program UN High Commissioner for Human Rights le US Embassy ho hinga lekha thor anneya hi Simpane jingka saitul to kinaya gamnom phai khwa bom anapu ke chu merhello ho thilbola hi tin KUKI ju councilin demna aneovin buffer zone ki sim ki zapi to dingin asai kirvina hi KZCin THUSOH bolovin thilsu chungchanga thunei vai hom hon sinei langnei lowa khulchil na bola thimona nei ho he do ding thunei vai hom ho nge na aneovi security force ho jong buffer zone ki koina mun ho limge cha umjing dingin tipna aneovi bompo ke jia mi phep jong anaki su kha thua ki sein hechita bong mi ki su kha na thei to gun chu mi pi ho bit na le chamna to ki kala hi tin THUSOH chun asei Chubana bompo ke na chu mi pi ho bit na dinga security force on buffer zone asem na munwa hi tin KZCin aseu vina hi masanga pat KZCin buffer zone ki zapi to ding tu anasei jingu chu avelin het sa na anei kirovin buffer zone akizui lo le security force ho panla na ho ki het pi lo na hin milham ho dinga jong lungling law na hi tin THUSOH chun asei Christmas le kumtha ki man pha sunga mi pi ho chamta hin kho aman deu phada hijida bang thilso umchu wangserum ta hi tin KZCin asein thilso je chun milam hon kicha na neovin angai jabanga hin khomandan ho asu boy hi zonga tiuvi seitola improvised explosive device IED poke na chun meite ho mini akisu khaw ve tin THUSOH chumchuma akise na hi akisu khote ni chu saitun makha lei kaya cheng kumsom ngale nia upa soibam sana tumba single saitun hayai kun maning lei kaya cheng kumsom thumna se gia upa nongthombam Indu bala hiuvi akisu khate ni chu Bishnupur district hospital anhludovina hi police osei danin IED chu kumsom se gia upa salam mani singh chena ina poke a hi atiuvin IED ni chu jingka nidan 545 le nidan 555 vela poke a hi atiuvi nidan 846 vela IED khat mani singh ina pat meter jani vel ke gamla poke ki a hi atiuvi IED poke peda chun ina koima umlo hi ketin in neite hi kebulam jaw relief ke ma hi tin thulut akemui jingka bompo ke namun komla khulchil na anei nawa security force on nilha langin IED kha jong anumodo kirove tin jong thulut akemuna hi IED chu nidan thumvela anamudo wahin akim vela boina ima umlowa puke sading aguru le
analo lingpo vetin aki sei na hi jani saitun gram panchayat ngaukun wat number 78 hope sunga salam mani sing kumsomsegi chennai na bomb improvised explosive device id na po ke na hi heji chennai in hi achi sa me ni sim thum sang ni somne thum ni khuwa gale turjia anaki dala ahitai heji bomb po ke ji hin mi phep jong aki sukha ya keti heji bomb po ke chungchanga lunglei lo vat sa nin ipom le kiloi khom na git hon tu ni khule ni den som ni li sung total shutdown boarding in phundo na ani tawwi heji thilsu chungchanga hin imagi mera kiloi khom na hon pu governor ki mu pi thing anago ngwi alangkhan in chuchi thilsu to ki sin bharatiya janata party bjp manipur pradesh in sangten demna ani ji BJP Manipur Pradesh in Tupun abol na chun heji thilsu apan la monani ho agang thei pena maddo dandungzu ya go na pi ding a hiati chule hito bong thilsu ho om kin na loading in mopu authority ho hinga jong nge na anezi ahung lungding January nisim sagile Supreme Court a birin audio tape chungchang hearing kit ding a hi November nisim somla kuat chun KUKI Organization for Human Rights Trust in Supreme Court affidavit anapi ludovin National Forensic Sciences University NFSU birin audio clip khulchil na boldinga kipilut chu alinga 48 minutes chu kipilut lo hi atiwahi achi sa December nisim somla guma chu birin audio thua hearing anuma chun Supreme Court in Manipur Sarkar thaleng hokoma ipizia birin sing audio clip chu National Forensic Sciences University NFSU hulchil na boldinga alinga ki pilohamtia thudo anani wahi birin thalenga pang Additional Solicitor General Aishwarya Bhati in kohul affidavit don bunading haptakhat aphat anathumin hichia chun Supreme Court bench in audio clip 48 minutes chu hulchil na dinga pilu ding dol hi anatiwi Additional Solicitor General Aishwarya Bhati in affidavit don bunading phat anathum ji chun athu hi January nisim sagile aban seizom dinga Supreme Court in phat anatibahi Jani January nisim nga chun kangpo pia kun MCS officer masapen Samuel Misau haumi insumi te in kipa pinakin lala lamintang Misau Finance Secretary KUKI in pi Manipur in mun kangpo pi ward number 3 veng tha ananei pi uvenahi he thei kha chu Samuel Misau hi kangui tichu kangpo pia kuna MCS masapen hi na head pi nan KYU Golden Jubilee 7 Marsang ni resomni thumni khun Golden Jubilee Committee Chairman Sei Khuzam Kipgen le Secretary Lalkhulin Kipgen chule KYU President Haulet Khung Sain head pi na JMG Certificate of Recognition anapiu vinahi Janikin go na chun Pastor Jamthang Misau Assistant Moderator KCC Manipur Synod chu kin thim puin anapangin chule simlai hotil khonan hejang Misau Social Activist Director Inside Nordisin mi ipa na diovin thimjil ti chu Education khosa uti insunga thilpoi mo ho bit na chu fencing a hin hejita bonga chu namsung le insung bit na chu khangtha ho ahiu ati Advocate Sei Khulin Lupho President Kangpopi District Bar Association in Lo Tichu Dan Poi Mo Dan Le Asimnom Hodia Kigudi Dan Chule Ithaneina Tichu Rights Given Nadia Dan Het Angai Dan Le Lo Sim Nadia Sumlut Didan Lo College Ho Chule Lo Degree Neizova Opportunity Ho Thua Holimna Anezinehi Kin Go Na Chun Thang Kholim Lupeng Ngampu Misau Mango Yin Misau Chairman Ward number 6 Turmin Thang Misau Chairman Kangpopi Ward number 7 chule Sei Min Thang Lupeng Hon Holimna Anniwin Aungge Khom Cheng Langai ta na suhal ho chu Amin Singh Sun Joshua Hogin Sun Misau Thango Lun Misau chule Sei Linlar Misau hiwi Tu chung gale tulzia galjam meilele KUKI IDPS hodinga resettlement gun pia inlang akile theina diu lampi simpi ding in Federation of Civil Society Organizations Fosin gamsungmi pitele government hinga ngena anizine hi gamsunga chamle lungmun theina dinga meilele KUKI IDPS hon innalo akinungzu diu hi thilpoi mota ahin chutile chamdelin king khom theitan titin asei kiri community tenin inlang akizu tingule khala khat kilam tu dingin fos le khasu khat chun asei kiri
Manipur hi community zat chum chen khom na ahin economic lampong jong khala khana ku na ki kilatu a hikiri gamsumi pi ten kipum khat na le community khatla khat chunga ki ngai tu dinga thakhan apan la khom dingin fus lekha su chun asei kiri geldo the khat chu Manipur ka le tur hi achi sa mei ni sim thum sang ni le som ne thum kuma ki panahin hiji hin galjam mi sang som gu awaltan tu chan gezin ganthi ha satain relief camp ho akhosa jing na lai uvina hi gamsum ki pum khat na ven bit ding khosa puma chamle lungmon hin pu lu di khat la khat gi ta san lal na ho peila ding community zo se thakhat le kilung khat ta chen khom ding hi akiyal thu pi pen khara hi tin fosun asizin hichine dinga alanga idps on innalo akinung zuru ngai hi ati resettlement lol hin theina ding le a chen na o khula veng akinung zu thein diwa mi pi ten limna ani zungai hi sarkarin zong idps so economic din mun agyal kha bol thei a bol ngai hi tin kiloi khom na le kha su chuna sei kiri December ni sim som ni le segi sang ni le som ni le nga ni khuzong chun Federation in Manipura galetur subei na ding dan to ke season mi pi ke ho khom na kha anagongin organization le mi pi te ki thu khom na theilam pi le to gun ho asei khom win gamsunga galetur subei ding dan ho jong asei khom win hi ajinga thim hon ei ko mu na lai howa fosin na to ahin padahin idps ho kilen na theilam pi gel khom chi dingin mi pi te tip na anechin sule gamsunga chamle lungmon theina dinga panla chi dingin jong ange na hi Indian National Congress MP le All India Congress Committee in charge Manipur Nagaland Sikkim le Tripura Saptagiri Shankar Ulakan Simpania chun lamka ahin phain relief camp ho vilna anein idps ho gina to na le hin khomandan chunga alung thailo na thu phongin hi Saptagiri Shankar Ulaka hi chairperson Parliamentary Committee on Rural Development and Panchayati Raj songa hi Jinka niden som la khat vela chun Churachandpur ahung lunin Red Cross Road manga vai pe irmuna Churachandpur District Congress Committee Block Congress Youth Congress Mahila Congress lamkai ho to keu khom na anei keu khom na achun District Congress lamkai ho koma MGNREGS su VBG Ramjia gi khezia lungleilo vatsa na kipin na chum chiladinga hi tin anapong doina hi Keu khom na ki chaya chun Saptagiri Sankarin Youth Hostel Relief Center vil na annein Relief Center a IDPS ho gina to na le hin khomandan ho vatla na annein hi Relief kema ho dinmun ho avatla zawat chun alung helo na thua pongin ipi hon ganja tabongin hin khu among vetin anasi room khana inku sagi gir khom sa ve atin bathroom le ne le cha ho chung changa jong alung helo na thua si India Prime Minister Modi and Sangni le somni langa December lasunga IDPS so ain siwa kinungle dinga hiwe anati wanga IDP sangsom gu wala khan khat bo in kilena la a hiwe tin jong asi BJP sarkar le akilhon pi party hon opposition ho sanga MLA tamzo anei wangova tu chunga sarkar sim theilowa president rule vai hobna omna laiati assembly deserve bola election tha boldinga ama dei sa na thu asein President rule noya jong Manipur boi na chunga acheina age sem thailo thu Congress President Mallikarjun Kharge le Rahul Gandhi teni kom alhudding ahidan chong anasei kiri Manipur Governor Ajay Kumar Balain Manipur boi na December sangni le somni ranga chunga kichai dinga hi ati wanga boina omjinge tin asei be na hi Saptagiri Shankar Ulaka chu Wahidur Rahman, General Secretary Organization MPCC, Sakir Aman OBC Chairman, Tengnopura Congress Lamkai, Muido Makunga Hon, Ahin Kilhon Piwahi. Manipura kin Thailama election bol ngai ahin, Achutilowa President Rule, Achi Zomjingle, Mipite Thasigam Diwahi tin, All India Congress Committee, AICC Manipur in charge, Saptagiri Shankar Ulakai Nasiji. Congress lam kaipa hi achi sa January ni simli sun kimniden 230 vel sun infar ahung lungin MPCC president ke Megachandra le Congress lam kai hon analam tu vi choldunia infar airport ahung luna thusu mi ho ko ma thu asaina chun Saptagiri in president ru susau beding hi Congress akinom poeti center in direga stir khat pha sot ta control a bolding hi thilpha hello dinga hin
State Assembly dissolve bora election thabe kinele Manipur zong hungkidu do dinga hin hezia State Assembly hi apet bera dissolve bor ngai hi anatia hi MGNRAZia kuna VBG Ramzi ektia ikhel do delozia Congress in nationwide akipina ki boldinga hi atin hichine dingin mi pite to sot na angai cha danjong asai kidi BJP le RSS te hi Mahatma Gandhi le angai dan ho daudala pong ahil honin Father of the Nation tia hungki hejing song zana anei lon pueti Hezia MGNRAZia kuna VBG Ramzi ektia ahin khel do lona hi ati VBG Ramzi eka Ram kiti thu cheng hi Lord Ram kiti na hi pun amawang Mahatma Gandhi kabli nathu ramzo kisei na hi buvetin asai kiri Center in VBG Ramzi ek akhelo laisia Congress in kipina za chumchum ki borjing dinga hin MGNRAZA kisumang na chunga Congress Party kimom thimlo dinga hitin asai kiri HMGNRAZA zala tinglanga ma mi pi ten na to amo hiati Saptagiri in Manipur ahung khuljin sunga political party lam kai chum hoto kimutu na anei ding sangni la somni la segi State Assembly election le isu dang to kisya ki ho khom na le party pan la ding dan ho asai khom diwahi Ete khachu Assam Congress Screening Committee Chairperson dingin Priyanka Gandhi Vadral handoin aumin hecha chun Saptagiri zong member in apangi Assam Assembly election tingle Congress in golzo na anei te dinga hetin akinep na zong anapong do kidin hi Greater Noida Manipur numai kharin achen khompi South Korean pasar khat chamin anasun liye kiti heje numai nu le Korean pasar pa hi achi sani khuchun haten akinel honin ina si zol hona chu numai nu chun achen khompi pa chu chema asuli danin akisesi The Knowledge Park Police Station chu hate in GIMS Hospital mun velha hwa chun chingtheite hechi thilso zawa para chun aumu ve jong akiti hechia thina tu Korea pa min chu dug he yu akitin ama pa hi mobile company khana manager hin aum khompi aloi noin Doctor in chen analu da hin hinla doctor ho seidana ama pa chu athisa anahi atiwi heji manipura kun no meinu chu amin lunjia ba pa mai akitin police on no meinu chu thu do nei na wachun du he yu in zu adon sile kachunga phamwa ka ke kalhon boina asu jinga he ati lunjia na pa mai in asei bena hi chen alhun jing wanga hi ken ama hi thading le thihan tia ka bol him song a hi poeti hiji kesu Knowledge Park Police Station a register anaki bolin athu khurjing lai a hi tolhanin lunjena pa mai chu police custody a awmi tin thulut chun asesi THUSOH Students Association Sada Hills in Apex Christian English School chu Kangpo Pisunga School ahoi pe Base School of the District in Analhengdo Vinahi St. Vincent School le either Senior Secondary School Tenizong First Runners up le Second Runners up in Analhengdo Vi Hetia School ho hi TSA in Achi sa October nisim li sangni le somni li akipet November nisim somni le ni sangni le somni le nga sunga Education Carnival anagunwa School chum ho ki ka kite na chum som thum ho anagon dung zuiwa kilhengdo a hiwi DSA in school hando ho min phondo na chu choldo ni chun anabolo vinahi school chum Omega Public School TL Salom Academy MBC High Secondary School Pathfinder Academy Upper Batch Eli High Secondary School Baptist English High School le Mang Olivet Unique Academy ho chong Carnival sunga panla na anei na hojin deilan asang vinahi Education Carnival sunga chu debate extempore speech symposium poem chule rhyme recitation talent hunt gospel action song solo singing school queen pageant parade and stand up comedy anagona hi hijikyu chu hilowin classic sapat 10 hoadinga mathematics le science examination hojong anaki gong hi kitiat na chum ho panla anane Epic Christian English School simlai thingziam kim lovum le kim hoi chong thanggeu te ni jong na to phaja student of the year le student of the year runners up an thandwa anuma hiwi
US gamin Venezuela gam abulua President Nicolas Maduro amachu China gamin sangten demna anezi isi chunga gam khat ke hutara apan vanoi jo si police le thutan mium chan atho hi ke pomlo dinga hiati China Foreign Minister Wang Ji na seina chun tu lai vanoi din mun evedle gam khatin khat chunga kithunei sa na alangiati gam kha sovereignty hi vanoi dandung zuya ven pi dinga hiati UN Charter hi tu cha ding gamkha sovereignty zana pi ding poinoho ki thu khoma athua sei cham dinga hiati heading chu aji sa Saturday ni khwa chu US force on Venezuela President Maduro chu anamanwa tu sana hi America custodia umnalai hi ama akimatolhona Venezuela Vice President Dilci Rodrigo in acting president panman alwa hetai milun Rodrigo in Venezuela resource si adia thau crude oil hoa US in akhut asolu theina dinga phalna pi dingin US President Trumin nge na anezi achoti lo le Maduro sanga hozo atu dinga hiati tuni khwa dinga thuso LAHKHOM chum chum phun do na in nei thiu hi chan chu hitan ti